Pastor Nyango rero be ready now. Pastor Nyango, get ready now. Get ready kuko tugiye kukwakira. Get ready, we're about to receive you. Ushobore kutwigisha hano ijambo ry'Imana. And they will teach and preach to us the word of kandi God. uri iwanyu, And feel at home. be free. Wumve wisanzuye. Hallelujah. Hallelujah. Kuko uri iwanyu. You at home. Hallelujah. Hallelujah. Uri mu nzu ya so. This is your Father's house. Hallelujah. Hallelujah. Murambure ibiganza byanyu. Let's lift up your hand. Niwumva hallelujah. When you hear a shout of hallelujah, ukumva amahembe y'impanda avuga, and you feel the trumpet being rung, rirabanza rivuga inshuro indwi, we will blow it 7 rounds. ku nshuro ya karindwi At the 7th round, you'll come over here. Hallelujah. Hallelujah. Protokolo yiteguye kugufasha Bibiliya. Hopefully the usher is ready with your Bible. Nimufate ibikori byanyu. Hold your palm. Mukozi w'Imana nguko mwe ntago mwari mwumva Pastor Nyango yemba bwira. I know you have never heard him preaching, Pastor Nyango. No muvuga butumwa w'umwarimu mwiza cyane. He's a good teacher of the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Mwabirambuye. Please lift up the I would like to take this opportunity. It's a great honor to be here today. Didn't know that I'll be here before the year end. But the Lord knew that I'll be here to meet wonderful people like you. I would like to extend my most gratitude to our father, Papa wacu, Apostle. Intumwa. I appreciate God for the grace of God upon your life. Ndashimira Imana kubw'ubuntu bwayo buri ku buzima bwawe. And I'm so happy that I see a father. Kandi ndanezerewe cyane kuko mbona data. Thank you for allowing me to share this altar. Urakoze kunyemerera kuza hano nkasangiza abantu ijambo. It's a privilege and an honor to me. Ni umwanya mwiza w'icyubahiro kandi umunezero kuri jye. Now I know in Rwanda I have a father. Ubu ndabizi neza yuko mu Rwanda mfite papa. Hallelujah. Hallelujah. Come on. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo the anointing you do not recognize does not work for you. ngo amavuta utarigeze umenya yuko agiye kugukoraho. Praise the Lord. Imana ishimwe. I want you to lift up your hands. Ndagira ngo uzamure ibiganza byawe. Worship God for our father in the house. Dushimire Imana ku bwa papa wacu. Komera Imana amashyi menshi cyane uyishimira. Shimira Imana. Shimira Imana. Shimira Imana cyane. Shimira Imana cyane. Shimira Imana. Shimira Imana n'ubuntu bwayo buri mu rusengero hano. Hallelujah. 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 I thank God also for the entire leadership of the church. Ndashimira Imana cyane kubw'ubuyobozi bw'itorero. I'm able to come here kuko nabashije kuza hano because of my father Elisha Muliri, kubera papa wanjye Elisha Muliri, whom I met Bishop Alex in his church in Dar es Salaam. kuko nahuye Bishop Alex duhurira mu itorero rya Prophet Muliri Dar es Salaam. Through Elisha Muliri I was connected with Alex, and through Bishop Alex now I'm here connected with the father of the city and Ukraine people. May the Lord bless you and bless you all. Binyuze mu Prophet Muliri nabashe guhura na Bishop Alex Gatsinzi, nawe bityo amfasha guhura na papa wacu, kandi nanjye mbasha no guhura namwe bantu b'Imana bakomeye cyane. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. My name is just as you heard. Amazina yanjye nayo nk'uko mwumvishije Pastor Nyango. I pastor a church Nyoboye itorero in Mombasa, Papa. muri Mombasa. In Mombasa, that is where I'm located. Aho ngaho Mombasa niho itorero riri. And November we started another branch in Nairobi, so we give God glory. Mu kwa 11 twatangiye irindi shami ry'itorero muri Mombasa. I am married. Ndashatse muri Nairobi, sorry. And I'm married. Ndashatse mfite umugore. And we are blessed with one boy. Kandi twahawe umugisha n'umwana w'umuhungu. Hallelujah. Hallelujah. For 1 minute, lift up your hands towards heaven. Zamura ibiganza byawe hejuru. Tell the Holy Spirit to speak to you. Bwira umwuka wera uti umwuka wera avugana nanjye. Tell the Holy Spirit speak to you. Bumbura akanwa kanjye ukawe uvuga uti umwuka wera avugana nanjye. Come on, raise up your voice. Zamura ijwi ryawe usenge. Tell him speak to me. Bwira umwuka wera uti vugana nanjye. Tell him speak to me. Bwira umwuka wera uti vugana nanjye. Tell him speak to me. Bwira umwuka wera avugane nawe. Tell him speak to me. Bwira umwuka wera uti vugana nanjye. Open your voice. Bumbura akanwa kawe cyane. He's the one who has a word for you. Niba ugufitiye ijambo. He's the one who has a word for you. Niba ugufitiye ijambo. Open your voice. Bumbura ijwi ryawe. Tell him, Holy Spirit, Bwira umwuka wera uti umwuka wera. to me this morning. Vugana nanjye iki gitondo. Speak to me. Vugana nanjye. Pastor you. Mwami ndaje ndakwihaye. I'm longing to hear you. Ndakukeneye kukumva. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Open your voice. Bumbura akanwa kawe. In the house, open your voice. Buri umwe wese mu itorero bumbura akanwa kawe. Come on. I say everybody. Buri umwe wese tangira usenge. If you have the breath of God in you, Niba ufite umwuka w'Imana muri wowe. don't close your mouth. Nubumba umunwa wawe. Open your mouth and worship Him. Bumbura akanwa kawe utangire uramya Imana. How to lift Him higher. Koresha aka kanya umushyire hejuru. How to lift Him higher. Koresha akanwa kawe umushyire hejuru. How to lift Him higher. Koresha akanwa kawe umuzamure In the hejuru. name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Father, we bless your holy name. Data turashima izina ryawe ryera. Magnify you, Jesus. Tuguhaye ikuzo n'icyubahiro mwami Receive Yesu. all the glory. Mwami tuguhaye ikuzo n'icyubahiro. So like you. Mwami nawe uwanye nawe. You are the Alpha and the Omega. Ni wowe Alfa na Omega. You are the last and the beginning. Ni wowe tangiriro kandi ukaba Your n'iherezo. kingdom is forever Mwami established. ubwami bwawe buhoraho iteka ryose. And dethrone you. Mwami nawe wundi uzigera Nobody gusimbura. can remove you from your kingdom. Nawe uzigera gukura ku bwami bwawe. You are the mighty God. Uri Imana ihambaye. You are the mighty King. Imana ikomeye. The creator of the heaven and earth. Imana yo hejuru mu isi no mu ijuru. Creator of all mankind. Ukomeye ku bw'abantu bose. Even the taker of life. Umwami umucunguzi We wacu. worship you, King of Kings. Mwami turakuramya mwami w'abami. Bless your holy name. Turahimbaza izina We ryawe. exalt your holy name. Tugushize hejuru y'amajuru mwami. Beautiful God, laying your majesty aside, you reached out in love to show me light. Haleluya. Hallelujah. Aha, Pastor Nyango rero be ready now. Pastor Nyango, get ready now. Hey, get ready kuko tugiye kukwakira. Get ready, we're about to receive you. Ushobore kutwigisha hano ijambo ry'Imana And they will teach and preach to us the word of kandi God. uri iwanyu. And feel at home. Be free. Wumve wisanzuye. Haleluya. Hallelujah. Ko uri iwanyu. You at home. Haleluya. Hallelujah. Uri mu nzu ya so. This is your father's house. Haleluya. Hallelujah. Murambure ibiganza byanyu. Let's lift up your hand. Niwumva haleluya. When you hear a shout of hallelujah, Ukumva amahembe y'impanda avuga. and you feel the trumpet being rung, Rirabanza rivuga inshuro indwi. we will blow it 7 rounds. Ku nshuro ya karindwi At the 7th round, you'll come over here. haleluya. Hallelujah. Protokolo yiteguye kugufasha Bibiliya. Hopefully the usher is ready with your Bible. Nimufate ibikori byanyu. Hold your palm. Mukozi w'Imana kuko mwe ntago mwari mwumva Pastor Nyango ngiye mbabwira. I know you have never heard him preaching, Pastor Nyang. No muvuga butumwa w'umwarimu mwiza cyane. He's a good teacher of the word of God. Haleluya. Hallelujah. Mwabirambuye. Please lift up the
While you are still standing, mugihagaze, I would like to take this opportunity. ndagira ngo mfate aka kanya keza, It's a great honor ni umwanya w'icyubahiro to be here today. kuba ndi hano uyu munsi. Didn't know that I'll be here before the year end, Kumenya ko ndi hano umwaka uri hafi kurangira, but the Lord knew that I'll be here to meet wonderful people like you. Imana yari ibizi ko nzaba ndi hano mpura n'abantu batangaje nkamwe. And I would like to extend my most gratitude Ndagira ngo nanone nongere nshimire cyane to our Father, papa wacu Apostle. Apostle intumwa. I appreciate God for the grace of God upon your life. Ndashimira Imana kubw'ubuntu bwayo buri ku buzima bwawe, And I'm so happy that I see a Father. kandi ndanezerewe cyane kuko mbona data. Thank you for allowing me to share this altar with you. Urakoze kunyemerera kuza hano nkasangiza abantu ijambo. It's a privilege and an honor to me. Ni umwanya mwiza w'icyubahiro kandi w'umunezero kuri jye. Now I know in Rwanda I have a Father. Ubu ndabizi neza yuko mu Rwanda mfite papa. Hallelujah. Hallelujah. Come on. The Bible says Bibiliya iravuga ngo the anointing you do not recognize does not work for you. ngo amavuta utarigeze umenya yuko agiye kugukoraho. Praise the Lord. Imana ishimwe. I want you to lift up your hands. Ndagira ngo uzamure ibiganza We byawe. appreciate God for our Father in the house. Dushimire Imana ku bwa Give the papa Lord a wacu. mighty clap of Komera Imana amashyi menshi cyane uyishimira. appreciate God. Shimira Imana. Shimira Imana. Shimira Imana cyane. Shimira Imana cyane. Shimira Imana. That is your time. Appreciate the grace. Shimira Imana n'ubuntu bwayo buri mu rusengero hano. Hallelujah. 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 I thank God also for the entire leadership of the church. Ndashimira Imana cyane kubw'ubuyobozi bw'itorero I'm able to come here kuko nabashije kuza hano because of my father Elisha Muliri, kubera papa wanjye Elisha Muliri, whom I met Bishop Alex in his church in Dar es Salaam. kuko nahuye Bishop Alex duhurira mu itorero rya Prophet Muliri Dar es Salaam. Through Elisha Muliri, I was connected with Alex, and through Bishop Alex, now I'm here connected with the father of the city and Ukraine people. May the Lord bless you and bless you all. Binyuze mu Prophet Muliri nabashe guhura na Bishop Alex Gatsinzi, nawe bityo amfasha guhura na papa wacu, kandi nanjye mbasha no guhura namwe bantu b'Imana bakomeye cyane. Hallelujah. 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 My names are just as you heard. Amazina yanjye nayo nk'uko mwumvishije Pastor Nyango. I pastor a church Nyoboye itorero in Mombasa, Papa. muri Mombasa. In Mombasa, that is where I'm located. Aho ngaho Mombasa niho itorero riri. And November, we started another branch in Nairobi, so we give God glory. Mu kwa 11 twatangiye irindi shami ry'itorero muri Mombasa. I am married. Ndashatse muri Nairobi, sorry. And I'm married. Ndashatse mfite umugore, And we are blessed with one boy. kandi twahawe umugisha n'umwana w'umuhungu. Hallelujah. Hallelujah. For 1 minute, lift up your hands towards heaven. Zamura ibiganza byawe hejuru. Tell the Holy Spirit to speak to you. Bwira umwuka wera uti umwuka wera avugana nanjye. Tell the Holy Spirit speak to you. Bumbura akanwa kanjye ukawe uvuga uti umwuka wera avugana nanjye. Come on, raise up your voice. Zamura ijwi ryawe usenge. Let him speak to me. Bwira umwuka wera uti vugana nanjye. Let him speak to me. Bwira umwuka wera uti vugana nanjye. Let him speak to me. Bwira umwuka wera avugane nawe. Let him speak to me. Bwira umwuka wera uti vugana nanjye. Open your voice. Bumbura akanwa kawe cyane. He's the one who has a word for you. Niba ugufitiye ijambo. He's the one who has a word for you. Niba ugufitiye ijambo. Open your voice. Bumbura ijwi ryawe. Let Holy Spirit Bwira umwuka wera uti umwuka wera. to me this morning. Vugana nanjye iki gitondo. Speak to me. Vugana nanjye. Pastor you. Mwami ndaje ndakwihaye. I'm longing to hear you. Ndakukeneye In kukumva. the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Open your voice. Bumbura akanwa kawe. In the house, open your voice. Buri umwe wese mu itorero bumbura akanwa kawe. Come on. I say everybody. Buri umwe wese tangira usenge. If you have the breath of God in you, Niba ufite umwuka w'Imana muri wowe, don't close your mouth. nubumba umunwa wawe, Open your mouth and worship Him. bumbura akanwa kawe utangire uramya Imana. How to lift Him higher. Koresha aka kanya umushyire hejuru. How to lift Him higher. Koresha akanwa kawe umushyire hejuru. How to lift Him higher. Koresha akanwa kawe umuzamure In the hejuru. name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Father, we bless your
bwacu Remember you coming to our life. mwami tukwibuka ko waje mu We bugingo bwacu appreciate you this morning. turagushimiye iki gitondo Thank you. urakoze Even when you came, kuko nuko waje after you are through with redeeming us, umaze kuducungura you enter waraciye and you say, I will not leave you as orphans. uravuga ngo ntabwo nzabasiga I will wenyine send you an helper. ngo nzabohereze umufasha It's the Holy Spirit. kandi uwo ni umwuka wera Thank you today. turagushimiye uyu munsi Even in your absentia now, kuko nta your tureka spirit kandi is here with us. umwuka wawe ari kumwe natwe Holy Spirit, umwuka wera glorify Jesus. ngwino wiheshe icyubahiro Glorify Jesus. ngwino wiheshe In icyubahiro this segregation today, muri aka kanya muri iri teraniro glorify Jesus. mwami yesu In tuguheshe this icyubahiro service today, muri iri teraniro uyu in munsi the name of mu Jesus. izina rya yesu Oh, Shatarababosana. yesu mwami wabone warababa To worship Him. urakoze tangira umuramye Worship Him. komeza umuramye You are alive to give Him glory. komeza umuhe icyubahiro You are alive to worship Him. oh wemerewe kumuramya Lift Him, lift Him, lift Him. muzamurire hejuru cyane Lift Him, lift Him. mushyire hejuru mwami imana He's the Alpha and the Omega. mubwire uturi itangiriro kandi abe ari He's the iherezo Alpha and the Omega. mubwire uturi alfa na omega And your voice are telling me, say Alpha and the Omega. bumbura akanwa kawe usenge senga senga baba In Omega, I worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha. And Omega, Jehovah, we worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. I lift your name alone. You are worthy to be praised. Everybody say you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, you are the Lion, tribe of Judah. I worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship. I worship you alone. You are worthy to
udasanzwe muri Izera. There is such a power Hari imbaraga zidasanzwe coming from this altar. zimanutse ahera hayo. You are not walking out the same. Ntabwo uko waje uri busubire kumeze. Connect to the heavens. Kugira hari imbaraga Forget everything. wibagirwa buri kintu cyose. Look unto Jesus. Waje kuri Yesu. Look unto the Lord. Reba Imana yawe. He's already here. Iyo benshi murakira By His Spirit. umwuka barabakiza. Touch your life. Arakora ku buzima bwawe. In your life. Arakora ku buzima bwawe. Deliver you. Arakubohora. Open your voice. Vugura akanwa kawe. Tell Him now. Mubwire uti Imana I'm here today. ndi hano uyu munsi. Don't pass me, Jesus. Ngwino Yesu. Touch me with your power. Ngwino umporere n'imbaraga Touch zawe. me with your anointing. Umporere n'amavuta yawe. Touch me with your grace. Umporere n'umwuka wawe. Come on, everybody. Ukore kuri buri muntu. Lift it, lift it, Zamura iryo zina rye. lift it. Zamura Imana yawe. Oh, God. My Jesus. Mwami wa Yesu. You know, this is what we'll be doing in heaven. Urabizi ibi nibyo tuzaba dukora mu ijuru. For the Bible says, Kuko Bibiliya iravuga ngo John 4, muri Yohana 4 chapter 23 says, He's seeking for those who shall worship Him in truth and the Spirit. ngo abo bose bazamuramya mu mwuka no mu kuri. Your flesh cannot break in His presence. Umubiri wanyu ntabwo uzabasha kwihanganira Preach kubaho. Him in your spirit and you will see Him in your flesh. Kwigisha mu mbaraga z'umwuka wera kandi muzakira umwuka we. He's here this morning. Kandi ari hano muri iki gitondo. He's here by His Spirit. Ari hano n'umwuka we. Somebody lift up your hands. Hagira umuntu uzamura ibiganza bye. Appreciate Him with a clap of Zamura amaboko yawe umushimire umukomera mu mashyi menshi cyane. Appreciate Him with a clap of Umwishimiye umukomera amashyi umwakire. Appreciate Him with a clap of Umwakire n'amashyi menshi cyane. You can do better than that. Ushobora gukoma amashyi menshi menshi nayo. You can do better than that. Ushobora gukora amashyi menshi cyane. Icyo ukabikora cyane. Mwami wanjye. Hallelujah. Hallelujah. Turn to somebody to the left and on the right. Hindukirira umuntu uri ibumoso n'iburyo. Tell him the glory of the Lord is Mubwire upon you. tumubwire uti icyubahiro cy'Imana kikuriho. Just do that, please. Icyo tugikore reka tubikore umuntu kuri ibumoso n'iburyo. Left to right. Iburyo n'ibumoso. Gira umuntu ubwira ayo magambo uti icyubahiro cy'Imana kikuriho. Thank you. Murakoze. Once you've done that, take your beautiful seat. Niba umaze gukora ibyo wakwicarira. Hallelujah. Hallelujah. From Wednesday, Guhera kuwa gatatu we've been looking at what are the proofs of your love to God. twarimo twiga ku magambo avuga ngo ni ibiki bigaragaza yuko ukunda Imana. Those who have been able to attend, Mwebwe babashije kuza kumirana. I believe the Lord has ministered to you. Ndahamya neza yuko Imana yabaganirije yabamanutikiye. Hallelujah. Hallelujah. This morning, I would Iki gitondo nacyo like to summarize with the same and finish. ndagira ngo mvuge mu ncamake ibyo twavuze hanyuma nsoze. What are the proofs that you love God? Ni ibintu ki bigaragaza yuko ukunda Imana. You know, many people say they love God, but their love for God is not real. Ariko urazi abantu benshi bavuga yuko bakunda Imana ariko urukundo rwabo bakunda Imana ntabwo ari urukundo ruhagaze. There are so many things that can indicate that you love God. Hari ibintu byinshi ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko ukunda Imana. And those are the things that we've been looking at. Ibyo bintu rero nibyo twizeho muri iyo minsi. And for the sake of those who are not here, Ku bwanyu mwe rero mutabashije kuza I'll mention those things faster. I will not break them in point, but I just mention them as we proceed. ndibo bivugeho mu ncamake hanyuma tubone gukomeza. What is a proof that you love God? Ese ni ibintu ki bigaragaza yuko ukunda Imana. The Bible says in the book of John, chapter 21, verse 15. Muri Yohana igice cya 21 umurongo wa 10. So when they had denied Jesus, ngo igihe banze Yesu bamwihakanye, said Simon Peter, noneho Simon Peter son of Jonas, umwana wa Jonas lovest thou me ngo nunkunda more than
this, urukundo rurushijeho he said unto him, ayo niyo magambo yamubwiye. Lord, you know that I love you. Umwami urabizi neza yuko ngukunda. Lord, you know that I love you. Mwami urabizi neza yuko ngukunda. Jesus asked Peter this question 3 times. Yesu yabajije Petero aya magambo inshuro 3. Verse 15, verse 16, and verse 17. Umurongo wa 15, 16 na 17. And we came to learn that love is a foundation of all miracles that happen in our life. Aho naho twaje kumenyera yuko urukundo ari ryo fatiro ry'ibitangaza mu buzima bwacu. And the major one is the love for God. Kandi igitangaza cya mbere ni urukundo ukunda Imana. Praise the Lord. Imana ishimwe. If you love God, you will know. Iyo ukunda Imana urabimenya. If you love God, you will know. Iyo ukunda Imana urabimenya. You will not say God knows that I love him. Uzabimenya yuko Imana yavuze ngo iragukunda. Why do I say that? Ni mpamvu ki mvuga ibyo? Why was Jesus asking Peter, do you love me? Ni mpamvu ki Yesu yabajije Petero ngo urankunda? Don't you think that Jesus knew that Peter loved him? Ese utekereza yuko Yesu utarazi yuko Petero amukunda? Praise the Lord. Imana ishimwe. He just had to ask Peter again and again Ariko yabisubiyemo inshuro nyinshi arabimubaza to prove his love. kugira ngo yemeze neza yuko urukundo rwe. Love is not assumption. Agaragaze yuko urukundo When you love, iyo ukunda you speak uravuga and you show by action. kandi ukabigaragaza mu bikorwa. Hallelujah. Hallelujah. And those are the things that we've been looking at. Ibyo ni byo bintu twabashije kwiga muri iyo minsi. How do you know you love God? Ese ubwirwa n'iki yuko ukunda Imana? Number one, Icya mbere, you'll put him above all things. Imana uzayishyira hejuru y'ibintu byose. People say they love God, but they put God second. Abantu bavuga yuko bakunda Imana ariko Imana iza ku mwanya wa kabiri muri bo. There are so many things that will prove that you put God second. Hari ibintu byinshi bizagaragaza yuko Imana iza ku mwanya wa kabiri. I'm not going to go in points on that. Ntabwo ndi bugiye But the Bible says the book of Matthew chapter 6 verse 33. ariko Bibiliya mu gitabo cya Matayo 6:33 Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka and kwayo all these things shall be added to ngo you. n'ibindi byose bizabongererwa. Your love for God Urukundo rwawe ukunda Imana bless you to put him above all your work. ruzatuma ushyira Imana hejuru cyane mu kazi Your kawe. love for God Urukundo ukunda Imana will make you to place him above your business. bizatuma ushyira Imana hejuru y'ubucuruzi bwawe. And I hear hallelujah. Ese na hari umuntu wavuga ngo haleluya? And I hear hallelujah. Ese hari uwavuga ngo haleluya? So if you say you love God, Iyo uvuze rero gukunda Imana, you put him first. Imana niyo iza mbere ku mwanya wa mbere. Number two, Icya kabiri, what does it prove you love God? ese ni iki kigaragaza yuko ukunda Imana? You love soul winning. You love soul winning, getting people saved. Uzakunda kubona abantu, imitima y'abantu bakizwa. Praise the Lord. Imana ishimwe. There are people the ear is ending now. Hari abantu benshi bumva They have not shown that love to God by witnessing to Jesus, witnessing Jesus about Jesus to their friends. ntabwo bari bahamiriza Yesu ku bantu babo, inshuti zabo, ngo bababwire ubuhamya cyangwa se ibyo Yesu yabakoreye. They don't speak of Jesus. Ntabwo banavuga ibya Yesu. They don't confess. They don't love to see people getting saved. Nta nubwo batura, nta nubwo bakunda kubona abantu bakizwa One bava mu of the byaha. indications that you love God, Ikintu kimwe kigaragaza yuko ukunda you Imana, will love to see people getting saved. uzishimira kubona abantu bakizwa bava mu byaha, Because that is the heartbeat of God. kuko uwo ni umutima n'umwe ku mutima w'Imana. The Bible says God is never pleased with the soul that perishes. Bibiliya iravuga ngo Imana ntabwo yishimiye imitima y'abantu cyangwa abantu bapfa bazira ibyaha byabo. But today, believers, once we got saved, we are contented. Ariko uyu munsi abakijijwe barishimiye, birabahagije bo bonyine ubwabo Your gukizwa. father is perishing. Umuvandimwe wawe arimo arapfa, Your uncle is perishing. umuvandimwe wawe cyangwa bakuru bawe Your barapfuye, colleagues are perishing. inshuti zawe It does zirapfuye. not even bother you. Ibyo ntacyo bigutwaye. If you love God, Niba ukunda Imana, you would witness
butabashije gukora those people that Jesus has mentioned, iyo butabashije kwanga kwihakana abo bantu Yesu avuze what Jesus meant here by hate is not that demonic hate, that satanic hate. ibyo Yesu avuga hano mu ijambo ngo twange cyangwa se twihakane abavandimwe bacu ntabwo ari rwa rwango rwa Satani. What he was saying, that you bless him above your relatives. icyo yasobanuraga ni ukugira ngo ushyire Imana hejuru cyangwa Yesu hejuru y'abavandimwe You bawe, bless him above yourself. umushyire hejuru y'ubuzima bwawe. There are people, hari abantu I say it here, nabikoze hano when they receive visitors, ngo iyo babonye when abashyitsi they mu are on rugo, their way to church, iyo bagiye mu rusengero, they rather fail to come to church and entertain visitors. ibyo bikababuza kuza mu rusengero guterana, bagasigara iwabo bishimana n'abashyitsi babo, And they speak, they love God. kandi bakavuga yuko bakunda Imana. Every day of worshiping God, umunsi wo kuramya Imana no guhimbaza no Imana, matter who visits you, ntabwo nitaye ninde if it wagusuye, is your time of prayer, niba ari umunsi wo no gusenga, matter who comes, sinitaye ninde uje, let them be aside. reka bajye ku ruhande, Finish with your God first. banza ukemure ikibazo cyawe n'Imana, Finish with your God first. banza ujye gusenga Imana yawe. If he came in the time of your prayer, niba yaje mu mwanya wo gusenga wawe, let him wait. reka gutegereze, Finish with God. banza usenge Imana, And attend to them. nyuma yaho uze kuza uhure Never n'abashyitsi. allow you to be tampered. Never allow your fellowship with God to be tampered. ntuzemere gusenga kwawe n'Imana kuvangirwa. Number 4, icya kane, what does it prove you love God? ese ni iki kigaragaza gukunda Imana? You seek to see the good of others. uzishimira kubona abandi bameze neza, You seek to see the good of others. uzishimira kubona abandi bantu bameze neza cyangwa batera imbere. 1 John 4:20. igitabo cya mbere cya Yohana umurongo wa 20. If a man says, I love God, umuntu navuga ngo nzakunda Imana and hated his brother, akanga umuvandimwe we, he is a liar. ni umubeshi, For he that hated his brother, kuko uwo wanga umuvandimwe we, whom he has seen, uwo yanga how wawe, can he love God whom he has not seen? ni gute yakunda Imana kandi atarayibona? And this is a commandment iri ni itegeko we ry'Imana, have from him, ni itegeko ry'Imana that twahawe, he who loved God ngo ukunda Imana will also love his brother. azakunda umuvandimwe we. If you say you love God, iyo uvuga ngo ukunda Imana, people, uzabanza ukunda abantu. hatred is from the devil. urwango ni urwa Satani. You find believers today, niba bizera uyu munsi they are born again, bavutse ubwa but kabiri, in their heart they hate some people. ariko mu mitima yabo hari abantu banga. Listen to me, my brother, my sister. munyumve neza bashiki banjye, No matter how you pray, sinitaye uburyo waba usenga no matter bwose, how you fast, sinitaye uburyo wiyirizaho, no matter how we lay our hands on you, sinitaye uburyo bagushyiraho ibiganza, have a hatred in you. niba ugifite umuntu wabitse You wanze don't umutima, like to see the goodness of others. niba udashaka kubona ubwiza bw'abandi, You hinder the blessings of God to come after you. urimo urimbira imigisha y'Imana kugira ngo ikuze bigusange. Love to see the goodness of people. wishimire kubona ubwiza bw'abandi, Love to see your brother is in a good condition. wishimire kubona umuvandimwe wawe ari mu mibereho myiza. Now we are in the season of festivity. turi mu We are in the season of festivity. Festive. turi mu bihe by'ibyishimo byo kunezerwa. People are celebrating about the birth of Jesus Christ. abantu barimo barishimira kuza kwa Yesu Kristo, But the true birth of Jesus Christ in our heart ariko Bibiliya nziza Yesu yashyize mu mitima is yacu to seek the goodness of others. ni ugushaka kubona ubwiza bw'abandi, For Jesus loved you. kuko Yesu yaragukunze. That is why he sought for your goodness by leaving his blood to come and die for you. niyo mpamvu yemeye kwitanga ubwo buzima bwo ku musaraba agapfa kugira ngo akwitangire. If he was not seeking after your good, if he was not seeking after your good, niba ukirebaho ureba ubwiza bwawe gusa, he ibyiza would byawe never gusa, come and give his life to you. ntabwo izaza ngo aguhe ubuzima bwe ku bwawe, But because he loves you, ariko kubera ko yagukunze, he gave himself to you. yari yitanze ku bwawe, He gave himself to you. yari yitanze ku bwawe. Somebody shouted out hagira there. uvuga haleluya nini cyane, Somebody shouted out there. hagira umuntu usakuza avuga ngo amen. icya kane, Number 4. icya kane, What does it prove you love God? ese ni iki kigaragaza yuko ukunda Imana? You would seek, uzishimira, you will obey him. uzubaha Imana. Number 5, sorry, you will obey him. iyo ni ingingo ya gatanu, mubabarire, uzubaha Imana. Many people say they love God but they don't obey his. abantu
komeza it is he that loveth me. uwo ni we unkunda And he that loveth me kandi unkunda shall be loved by my Father. azakurwa na data And I will love him. kandi nanjye And nzamukunda I will not stop by loving him. kandi sizarekeraho My kumukunda Father will not only love him. na data ntazamukunda gusa agarukiraho Only Jesus I will love him. ntabwo kandi nanjye yesu nzamukunda ngo I will agarukiraho come kandi nzaza
shall be celebrated in the name of Jesus. uzishima kandi uzanezerwa mu izina rya I Yesu. say you shall be celebrated in the name of Jesus. ndavuga ngo uzishimire iryo zina rya Yesu. Shout hallelujah. sakuze mvuge ngo haleluya. Number 6. ingingo ya What gatandatu, does it prove you love God? ese niki kigaragaza yuko ukunda Imana? God forgives and forgets. Imana irababarira ikanibagirwa. Forgive and forget. Imana irababarira ikanibagirwa. Ephesians 4. murebe Abefeso 32. 4:32. He said that to be kind and tender-hearted to one another. ijambo ry'Imana riravuga ngo Be kind and tender-hearted to one another. ngo mubahe kandi mubabarire n'abandi, Forgiving each other ngo mubabarirane for Christ's sake. ku bwa Kristo. Isaiah 43, muri Isaya 43 verse 25. umurongo wa 25. I am the Lord who takes away your sin. ngo ndi Imana ikuraho ibyaha byanyu, I take away your transgression muzakuraho ibicumuro byanyu for my own sake. ku bwanjye jyenyine, And I will remember not. ngo kandi sizigera nongera kwibuka. Listen to me clearly. munyumve neza mfite. This is another major problem in people's lives. iki ni ikindi kibazo kiri mu buzima bw'abantu. We carry people in our hearts. twikorera abantu mu mitima yacu, God forgive our husbands. nitubabarira abagabo bacu, God forgives our wives. nitubabarira abagore bacu, God forgives the people that wronged us. nitubabarira abantu baducumuyeho. Jesus said, kandi Yesu yaravuze when you are coming to give an offering, ngo niwaza gutanga and ituro, you realize that you carry somebody, ukaba uzi yuko hari umuntu ufite leave your igicumuro, offering on the altar. siga ituro ryawe ku And musozi, right with him. ugende ubaze ikibazo cyawe Then n'uwumvaga, come and offer your offering. hanyuma ubone kuza utange ituro ryawe. This makes me to understand ibi ni byo abantu bagomba kumenya. many of us, benshi muri twe our sacrifice, ibitambo byacu, our offerings, ibi amaturo yacu not been accepted ntabwo yemewe because of the people we carry in heart. kubera ko hari abantu tukikoreye mu mitima yacu. How to forgive and forget. ugomba kubabarira ukanibagirwa. If God forgets, niba Imana yibagirwa, who are you not to forgive your brother? ese wowe urinde utababarira umuvandimwe wawe? urinde Oh, urinde. hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya. Forgiveness does not hold grudges. kubabarira ntabwo Forgiveness does not hold grudges. kubabarira ntabwo kubabaza ntabwo gutera ipfunwe cyangwa ikibazo. I say forgiveness does not hold grudges. ndavuze ngo kubabarira nta pfunwe bitera cyangwa ikibazo. Shout louder, amen. vuga usakuze cyane uvuge ngo haleluya amen. I say shout louder, amen. sakuza cyane uvuge ngo haleluya amen. I say shout louder, amen. sakuza cyane uvuge ngo haleluya amen. Somebody will let it go, the person you've been carrying in your heart. ndakubwiriye ngo hagire umuntu ubabarira umuntu wamucumuriyeho. When you release it from your heart, iyo barekuye mu mutima wawe, you set the heavens to release the blessings over you. icyo gihe uba ufunguye ijuru kugira ngo rimanure imigisha kuri wowe. Remember not the former things. ntuzegere wongera kwibuka ibya kera, For I am about to do a new thing in your life. kuko ndi hafi gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. Now listen to me. munyumve When neza. you hold on the past, iyo ukitekereza ku bya you kera, need the present to come to you. uba wimira ibigezweho bishya kugira ngo bize iwawe. Those who are here, I told you where the family that I was raising abari hano mu cyumweru cyashize nababwiye umuryango nakuriyemo, in a very abusive home, mu muryango w'ibitutsi gusa, to the point I hated my father kugeza igihe nanze zaturunuka, because of the kind of life he raised us up. kuko ubuzima twakuriyemo yatuyoboyemo. I'm the firstborn in our house. ni jyewe mukuru, umwana mukuru mu And rugo I rwacu, experienced all manner of things. ariko nabonye ibintu byinshi cyane mu buzima. My father was a drunken man data yari umusinzi, and he disappeared with immorality. akenshi akagenda n'irari ryinshi cyane. He frustrated us and my mother. yaraduhangayikishije akadukubita na mama, Coming home late at night, akaza bwije mu gicuku mu ijoro, in the midnight, hagati mu ijoro he chases out my mother from the bed. akirukana mama ku buriri bwe, He comes with a woman asleep in another woman in the bed. akazana undi mugore wundi akamuzana I bakamubwira. hated him. nakuze mwanga urwango runuka And cyane. the day he died, n'umunsi yapfuye, I celebrated his death. jyewe nishimiye urupfu rwe. Yes. nibyo
mama wanjye yakiriye ubutumwa buturutse kuri onkuru wanjye amubwira ngo papa yapfuye. He was hospitalized. He was hospitalized. Yari kwa muganga. Then my uncle came very early in the morning. None onkuru wanjye aza mu gitondo kare cyane. Came in the morning. Ageze mu gitondo cya kare. He gave my mother the message that your husband is dead. Abwira mama ngo ubutumwa ngo umugabo wawe yapfuye. Then I had my mother cry. None mama marira. I went to mama. Njya kwegera mama. I asked her, what are you crying? Ndamubaza isurizwa n'iki? He told me your father is dead. Arambwira ngo papa wawe yapfuye. Ask her this question. Ndamubaza iki kibazo. Out of your mind. Ese wataye umutwe? I was 14 years old. Icyo gihe nari mfite imyaka 14. I say you should be celebrating.
gusaba imana kubabarira kubw'abantu wari wikoreye umutima wawe. If you know you've been carrying somebody in your heart, Niba uzi ko hari umuntu wari ukikoreye umutima wawe, anytime you see the person, your heart get bitter. igihe cyose uhuye n'uwo muntu ukamubona umutima wawe I urakwandika. request you where you are, stand on your feet. Ndakwinginza aho uri wicaye uhaguruke ku birenge byawe. This could be the reason why your blessings have been hindered. Ntabwo wari uzi impamvu imigisha yawe yari yarindiriwe. Some of you are sitting here, you're holding your bosses. Abenshi muri mwe mwicaye hano mufasha abakoresha Stand on banyu. your feet and lift up your hands. Muhaguruke muzamure ibiganza byanyu. Look unto Jesus. Reba Yesu. If you only carry somebody, you carry somebody in your heart. Niba hari umuntu wikoreye umwikoreye mu mutima wawe gusa, That is the only person I want to stand up. uwo ni we muntu ngira ngo wahaguruke wenyine. Then you lift up your hands. Hanyuma uzamure ibiganza byawe amaboko Close yawe, your eyes. uhumirize ku maso And yawe receive the forgiveness of God. kugira ngo wakire kubabarira kw'Imana. Heavenly Father, I receive your forgiveness. Data mwiza nakiriye kubabarira kwawe. Heavenly Father, I receive your forgiveness. Kandi turakira imbabazi zawe. Holy Lord, holy
Holy Spirit. urakoze mwuka wera I declare ndamamaze by the grace of God, kubw'ubuntu bw'Imana your identity is changing today. ngo amateka yawe guhera uyu munsi aragenda They knew you. ngo aho bakwanze It is not the same way they're going to know you in another year. uko bari bakuze siko bazakumenya muri uyu mwaka mushya You are receiving a fresh mantle, a fresh identity in the name of Jesus Christ. urimo urakira kubaho gushya guhindurwa gushya mu izina rya Yesu Shout amen. sakuza cyane ubwego amen Give the Lord a mighty clap. mwongere amashyi menshi cyane mukomere amashyi Put your hands up. manura amaboko yawe Yes, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. wakoze mwuka wera It is all that. murakoze Somebody are getting healed right now. hari umuntu uri mukira ubohoka aka kanya The pain that has been in your body for long. uko kubabara kwari kuri mu buzima bwawe ntuzongera kukumva ukundi While you are standing, receive your healing. aho uhagaze aho wakire gukira kwawe Yes, there you are. aho uri aho ngaho On my left side, there is a healing. ibumoso bwanjye hari umuntu uri mukira Receive your healing now. wakire gukira kwawe mu That bwawe pain that has been occurring in your body uko kubabara wari ufite mu buzima bwawe has left you in the name of Jesus. urakurekuye mu izina rya Yesu Yes, Lord. urakoze mana Somebody standing in this place. umuntu uhagaze hano muri iri teraniro You've been experiencing loss. umaze igihe kinini wumva ufite ibihombo byinshi Comes in your hand and they get lost. Not even account on them, even more so money. ugize ibihombo byinshi amafaranga wakwakira amafaranga ntumenye uburyo agiye ntumenye uburyo yatakaje I hear the word of the Lord says, ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo you shall not experience that loss again after today. ntabwo uzengera wongera guhomba wenda uyu munsi Your hand shall touch and see the results. ibiganza byawe bizafata kandi bikomeze Receive it wherever you are. ucyakire aho uri hose Receive it wherever you are. wakire aho uri hose Yes, Lord. urakoze mana Yes, Father. urakoze data Yes. urakoze mwana They shot you without any reason. bagushatse nta mpamvu bakugiriye nabi nta mpamvu And you know very well you are innocent. kandi urabizi neza yuko nawe uri umwere God is restoring you back again in the name of Jesus. imana irimo gusubiza ku rufatiro rwawe mu izina rya Yesu Receive your restoration by this and the wakire gusubizwa bushya kuri aya mavuta Receive it wherever you are. wakire aho uri hose Thank you, Holy Spirit. urakoze mwuka wera That child that has been sick every now and again. uwo mwana barwara ku munsi ku wundi You've taken that boy to the hospital every now and again. uwo mwana w'umuhungu wamujyanye mu bitaro There has never been bitandukanye any change. ntabwo higeze hahinduka ku I musozi stand as a servant of the Lord. ndahagaze nk'umukozi w'Imana For the Bible said God confirmed the word of his messenger. kuko Bibiliya iravuga ngo Imana ihagarara
amavuta atemba hano kuri And upon my life is already that mantle. amavuta ari ku bugingo bwanjye yamaze kurumira. Makadabo hondoro seketeleba. Shididi hindi bahakataya. Ledipo prokoto na mosaka. Sheketelebe. Somebody may diagnose you with pneumonia. hari umuntu babonye ikibazo. Take your right hand, put it on your chest. Fata ukuboko kwawe kw'iburyo ushyire ku gituza. I rebuke the spirit of pneumonia. Ndategeka umwuka I wawe. rebuke the spirit of pneumonia. Ndategeka umwuka wawe. Shira, shira, shira. Shira, shira, shira. Receive it by faith. Wakire uko kwizera. I'm seeing three people. Mbonye abantu batatu. You entered in a contract Winjiye wakoze kontra of a business y'ubucuruzi. and you laid your money in that business. Kandi ushyira amafaranga yawe muri ubwo bucuruzi. The contract you entered with those people, Kandi iyo kontra amasezerano mwakoranye n'abo bantu. that business has never picked anymore. Ubwo bucuruzi ntibwigeze bwongera kubaho. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. Those three people, wherever you are, Abo bantu batatu aho muri hose. in the mighty name of Jesus, Mu izina rya Yesu ry'imbaraga. I speak right now. Ndategeka muri aka The kanya. Lord is saying, Imana iravuga ngo quit that business now. ngo va muri ubwo bucuruzi muri aka It's kanya. going to bless your hand. Igiye kuguha umugisha. And you're going to do your own business. Kandi uzakora ubucuruzi bwawe You bw'ibishya. shall not enter in an agreement Ntabwo uzigera wongera gukora with the isezerano wrong people in Jesus' name. n'abantu badakwiriye mu izina rya Yesu. Oh God. I pray those who are going to obey Ndasenga ngo abo ngabo bagiye and kubahiriza their life with a great testimony. ngo bazagira ubuhamya butangaje mu buzima I bwabo. stand as your servant Bahagaze nk'umukozi wawe by the power of the Holy Spirit. kubw'imbaraga z'Umwuka Wera, By this seed, kubw'imbuto. let your children receive Reka right abana now. bawe bakire Let Mwana. your children receive their breakthrough. Reka abana bawe bakire kumenesha. Deliver to them their promotion. Bamanurire gutezwa imbere. Deliver to them their jobs. Bamanurire akazi. 2017, 2017. let it answer them in the name of Jesus. Reka bibatungure bibazaho mu izina rya Yesu. As we shall enter Nk'uko tuzaba tuwinjira on the day of 7, ku munsi w'itariki zirindwi. the month of 7, Itariki ukwezi kwa karindwi 2017, umwaka wa 2017. 7 months now, Amezi arindwi imbere. I prophesy Nahanura by power, imbaraga lose their finances, zirekure zijye lose kuba. their favor, Rekure igikundiro lose cyawe. their blessing. Rekure imigisha yawe. Shout amen. Sakuza amen. You will not go to the hospital. Shout amen. Ntabwo muzajya mu bitaro muvuge ngo amina. Your money for serving God. Shout amen. Amafaranga yawe nayo gukorana Imana muvuge ngo amina. Whatever your hand shall touch, you shall not experience any loss. Shout amen. Iki biganza byawe bizakoraho cyose ntabwo kizahomba. Sakuza ngo amina. By that seed you are carrying in your hand. Kubw'iyo mbuto ufite mu biganza byawe. Thank you, Holy Ghost. Urakoze Mwuka Wera. Take something. Don't stand empty-handed. Ntuhagarare nta kintu ufite. Take something. Take something. Gira ikintu ufata. Don't stand empty-handed. Ntuhagarare udafite ikintu. Take your 5,000. Take your 2,000. Lift it up. Fata ibihumbi bibiri, fata igihumbi, The fata Lord has to bless your hand which is using something. Imana iraha umugisha ibyo biganza bifite ikintu bifashe. As I speak again in your life, Ndavuze ngo ongera wature ku buzima you will bwawe. not experience any loss in the name of Jesus. Ntabwo uzigera uhomba mu buzima bwawe. Shout amen. Sakuza ngo amen. I speak upon your children's life.
muzamura amaboko yanyu. ubuti mwami yesu Repeat, Lord Jesus, mu izina rya yesu in the name of Jesus. aho umugisha nawe I will be blessed by you, ukuboko kwawe your mighty hand, imbaraga zawe your power, no gukiranuka kwawe and your righteousness, imirimo yawe ikomeye and your great works. mu izina rya yesu In the name of Jesus. mu izina rya In yesu the name of Jesus. kubwo umugaragu wawe Because of your servant, uhaye umugisha you blessed him, uduhesheje umugisha and he blessed us. ugukomeye amashyi We clap for you. Hallelujah. Hallelujah. ibyo muzabanza mu biganire You have to come to agreement. ariko ntabwo agomba gusigara inyuma kuko amavuta urimo aba agomba kuyafata Yes, she shouldn't stay behind because she should be with you in the abakristo anointing. mumwubahe You Christians respect and honor. nka mama pasiteri usizwe wahamagawe As a wife to the pastor, not called by God. iyo abantu twararirimbanye twarakuranye twikoreraga isafuriya ibyo ni byo bituzoze no muri iki gihugu abantu umuntu akibuka ngo perezida wacu ngo bari kumwe mu ikamba aho ubwo si ibyo byararangiye bitwa The past is past. byararangiye The past is past. ubu ni perezida He is now the president. rwandamura twari kuri mwe turi abakonyine tukugira igishakamba byararangiye ubu nabaye umuzungu I'm now a big man, I'm a white man. I will no longer think about the past. abari bazi rero byose Those who knew Pastor ubu John, arazamutse now he's promoted. arazamutse He is promoted now. I can just sit down and watch what he's doing. I've been looking and studying him for many years. He was patient with me. I've been patient with him. He was really a good man and a truthful man. He doesn't hurt me. He doesn't disturb me. Whenever I bring an idea, he doesn't stand against it. So why don't I give him a share? So I love to share with him my anointing. Bishop Godas loved us. She loved us. She was supposed to go to Nairobi. She could go to Kampala. She could go to any place. She could go to Zion Temple. But she loved us and accepted us. Hallelujah. Let's make her more stronger and show the amount of women who can minister. Wherever she will go, she will say, God of Brunamore, God of my pastor, who anointed me and ordained me and accepted me to minister. You will do it without any information. From today, you are allowed to baptize and to give a holy communion. You buy your own cups. Don't come for mine. Look for your own cups. Your children. So the Holy Communion, you are accepted to give that service and to baptize in deep water. igitsina gore ariko tubabarira kubw'imbaraga ariko nanone ku mubatizo ushobora kuwukomandinga ukayobora nka madamu ejo yarabatije Many times we bear with women because of the strength that my wife recently baptized. yajyanye na Bishop Moses kuko niwe wari wemerewe hano kubatiza She went with the Bishop Moses because he has the right to baptize himself. ubu rero uyu munsi John Godase barabyemera Now, Pastor John and Bishop Godan, they are proud to baptize. Before God, imbere yanyu before you, barabyemera they are loud. murabemera Do you accept them? murabemera Do you accept? murangure ibiganza niba mubemera Lift up
see the church accepts. finali Now the final thing no gusiga amavuta is to anoint you. ndemereye gusiga amavuta ku bintu And I accepted you to anoint. mugomba kuyakoresha uko nyakoresha You should use the anointing the way I use it. kuko buri muntu aba afite umuhamagaro Because everyone has his own calling. Where do I anoint? nyakoresha How do I use it? ibyo murabizi You know all this. nimubirenga If you go beyond that mugakubitaho bya by'ukuriketa ibindi and you do a duplicate thing, muzagirwaho n'imivugo you will have curses. ntabwo twiga We don't imitate. natwe dufite umuhamagaro We have our calling. n'uwo abandi turawemera We accept other ntabwo ntidushobora gukora nk'akana but we cannot work like others. bazakongera umukozi w'imana afite ibanga rye You know, every man of God, minister of God has a ndagira ngo secret. rero muzagendere ku ibanga ry'uyu murimo Always follow the secret of this kugira ngo ministry marayika wa bw'ingingo abane nawe so that the end of which you will muzayagire be. impungenge cyane Always guard and protect the muzayitwaye cyane Always honor the anointing. muzayashyire imbere y'ibintu byose Always put the anointing first. muzayibike abasuma Have it and ordain it for the anointing to be higher than you. muzayamo ububiko busobanutse Keep it in great and good honor. muzayafashe n'ukwiriye Have it, let someone who is worthy to be hold it. Anoint ashes, ariko ntuzagerageze gukora ukuboko gusuka but never temper to ordain and pour their oil. wemerewe gutera igipande You are just allowed to anoint. murabyumva You understand? ntabwo mwemerewe kwimika Don't allow it to pour out ordain. igihe nacyo nikigera And when that time comes, muzabikora you'll do it. mu izina rya yesu In the name of Jesus, imana ya aburahamu the God of Abraham, imana ya isaka the God of Isaac, imana ya isirayeli the God of Israel, imbere y'aba bantu before the church n'imbere y'amarayika w'umwami imana wo gusenga and before the angel of the Lord God of this church, wowe joni you, John, nsaba imana batista Salimana John Baptist, mwibikishije amavuta then you with anointing. wowe bishop godard You, Bishop Godans, mu izina rya data wa twese in the name of our Father, n'iry'umwana of the Son, n'iry'umwuka wera and of the Holy Spirit, wibikishije amavuta adorn you with anointing. wowe umudamu wa pasi Your wife to Pastor John, kuba umufasha to be a helper w'umukozi w'imana of the minister of God. ngusize amavuta I ordain you. I anoint you.
uyu munsi rero So today, ndagira ngo mbahe inama I just give you the beginning. mbahe kapita I'll give you a gift. We'll give you part of it. ndagira ngo rero mbahe kapita I'm giving you the capital first. nk'uko rero wowe uri musenyeri As you are a bishop, muhaye kapita I give you this capital. I give you this. muhaye ubutunzi I give you the riches and authority, power and authority. And uzasiga azakira azavuka azakoresha whoever you are meant to reveal and set free, abereze ibihembe byanjye nijya muri isirayeli nzakuzanira ibyanjye when I go to Israel, I'll bring you this. kandi ikindi ni uko umwaka utaha ugomba kujya muri isirayeli Next year, you should go to Israel. tuzamura icyubahiro cy'umwami wacu Give yesu the Lord God the honor and glory. twongere Again, twongere again, twongere again. twongere ubwa kane The fourth round, twongere ubwa gatanu fifth round, twongere ubwa gatandatu sixth round, twongere iyo nshuro ya the karindwi seventh round. kubera imana amashyi And the cyane humble praise of God.